kuri uyu wa gatanu Ubudage bwasabye imbabazi zo kuba bwaratwikije abanyanamibiya bo mu bwoko bw'abaherero n'abanama mu myaka irenga ijana ishize. Bwa mbere Ubudage bwavuze ko yari jenoside, bwemera gutanga imfashanyo irenga miliyari y'amadolari ku mishinga yo muri Namibia. Kuri wa gatanu HCR yagaragaje impungenge ku makuru y'uko mu ntara ya Tigray yo muri Ethiopia abasirikare bakuye abaturage mu nkambi z'agateganyo mu ntangiriro z'iki cyumweru. HCR ivuga ko muri izo nkambi ariho hatekanye. Muri Somalia ku wa kane leta yatangaje ko amatora yari yaratinze azaba mu gihe cy'iminsi 60. Hari hashize amezi havutse kutumvikana nyuma y'imvururu zishingiye ku matora zibasiye icyo gihugu. Muri Nigeria imirambo y'abaguye mu bwato bwarohamye mu mazi yabonetse kuri uyu wa kane, ariko umubare w'abapfuye nturamenyekana neza. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'aho ubutegetsi butangarije ko ikirunga cya Nyiragongo gishobora kongera kuruka, abaturage bahunze ingo zabo bajya gushaka aho bakambika.